بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru shaban minye hijra sankalo segina bisuye otannade miladi nasarau kajate ba fulali mugani nani sankalo fulana bisuye muganai ambe dawra bu masjid rajaqo ambo kono darasuga imamuna Nawawi rahimahullah aka kitabu kono Riyad Salihin. Babu fadli yawmi al-jum'ati wa wujubiha wa li-ightisali laha wa tatayyubi wa tabkiri ilayha. Kondi nye pondaye ko juma don fasamantiya ani juma wajibi yali mugoka ani ki ko juma ye ani ka kasa jalanki rela ani kata jonna juma la wa du'a yawm al-jum'a ani juma do ka du'a ke wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ani juma do ka salli ciden ka wa bayani sa'ati al-ijabati wa istihbab ikthari dhikri Allah ta'ala ba'da al-jum'a. Ani wakati mimbe juma kono naka du'a be jabi ko wakati imbange ani akanunendo juma kofe ika jikiru fo kachaya nimbonda bena kuma ninko udeka ayat daminani ayaye fa ijaqul yati salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha kaseera la'allakum tuflihun. Mais dersu temene anye doke aya insarahula anjora yoromi wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu janu li salati min yawmil jumu'ati fashaw la dhikrillah. Alakum mu'minun nu yegolele ke kata sallima jumado ko eta ala kosmala يسمل المسافر الذي في البلد إذا سمع آذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة لأنه مؤمن. نقول لي من فلان ينالك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تامدين بيننا. نقول لي أبي تامدين تامدين ni be dugu kono tama dendo itemina ni dugu doye ibe dugu in kono ibe dugu min kono ni juma welela awajibre ka tama denya to la de kata juma la de munna parce que ye mu'mini de ala ko yayu halajina amuna ma mu'minu bo mu'mini law wala ye mu'mini de tama de ni be dugu kono donc ni sa juma welela ibe ta juma sallide munun be bonni na muso juma sallima wajibaka ube demisenu na ma balgoya faman alladhi akhrajahu
mumbeta ma dembonina fa ija qala ana musafiru ni tama donko ni tama dende qulina alista mu'mina amba foy ni tama de ni te mu'mini yawa ete mu'mini yawa fa yaqulu bala aba fo hanne mu'mini yake qulina ismai na kwale mu'mini yamba fo ma yawa lamelike ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أمبا فلان ملك أمبني آية كلاكا نيكوني مؤمني دي كبا ebe dugu kono har ni tama de juma wajibira ika na ko khairul lakum yani khairul lakum min al-bay juma do ne almami sigira min barika ni salli walela ika sanni fere bila ikata juma la ode ima heraye katime munka min al-bay ikata juma saliro la ode ima hera katime fere inka لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام parce que juma salire ifule ka silamiya abara bangalen do de jo wa qiyam bi wajibin ni tara juma la ifule ka joni wajibi do de fa huwa khairu min al bay wala juma salli kausa kateme fereka in kuntum ta'lamun yani in kuntum min jawili ilmi fa'alamu annahu khairu in kuntum ta'lamuna la nyine munye bo na ye doni ke bagawye aya do konin da uma herai na ye doni ke bagawye aya do konin da uma herai kata juma salli ka sanni fere toy wal muradu bi hadhihi jumlati saratiyati la nyine nin jumla ye sarati de do al hasu ala tarik al bay wa tawajjuh ila al jumu'ah mana kalla sulike ika fere toye ikinyesi kata jumama ni ye mu'mini ye kono de ma heray ni ye doni ke bagay iye benni ndo koninde heray taninde la ika fere toye ikata jumala fa ija qudiyati salatu fantasiru fil ard min ni juma salli banna ay chari dugu koloka yani lakum ruqsatu ni juma salli banna nogoya bawu bolo intasiru fil ardi ay chari dugu koloka wabtagu min fadlillahi bil bay wa shirai akala ka fasamancha nyini ni fereye ani sanni fere ani tremeli al bay ka fembo yere bolo ashko shirai ka fensa kana yirema lakin la yuhikum zalika an zikrillah me sanni ni juma banna juma salli banna ita ka sanni fere uke me sanni fere in kana usugula kabo ala kusuma akana usugula kabo ala ka wajibi ma wali haja khala wajkurullaha kaseera ninde koso hari juma kofe ni ala ko ye tari dugu kolo ko ala ka akala ka fasamanta nyini aya foka faraka wajkurullaha kaseera ay ala kusuma kosobe yani lanyini لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله مانا كان ميري كافونا أو تلالا نكتبا بنا كبا جمع سالي بنا كبا على قسمة ويالا قسمة بنا ياو بولو أكنا أوفنا ميري دي لا على قسمة مبا ذكر الله في كل حال على قسمة لبلا هلا بدلا وفي كل وقت وفي كل مكان لا هلا بلا هذا مدين كلا قسمة وقت بلا لا هذا مدين كلا قسمة يرب هذا مدين كلا قسمة قال الله تعالى لكم مسمى كرتالنو إن في خلق السماوات والأرض الله كبدك سانك بولون فلا دليلا أني دعما كلون فلا دليل واختلاف الليل والنهار أني سون نتلين يوم فلين la ayati li ulul albab taman sibe nunu na taman se saman de be nunu na hakilima wiye man ju al albab hakilima wiye jonye alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim hakilima wiye mo mununye munumbe ala kosuma ujole
وبعلى قسمة وشجلة وبعلى قسمة ودالة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وبميري كتاسفنا سانك بولون فلا دالي أني دوما بولون فلا دالي لا ربنا وبافو أنتي على ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بافو أنتي على إيمان نونون دافو سنيا بي على إكان كيسي إكان لا جابما فلحاسر لنيني أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملجم لنيني مونيه ni juma salli banna a wajibilenti hada madenka koy katto misiri kono kasigi o wajibilenti ka bal ikhruj bo misiri kono wa atilibun rijqa ikata garja ganyini wa butaqu min fadillah ikata laka fasamantanyini wa fi haja bainna isharatu ila anna al insana idha qaddama salatan ala al bay' wa shira'i koriya bennina ko hada made ni salli bila sanni ferenye summa stara wa ba'da zalika fa innahu yurja'u ni salli bila sanni ferenye o ko fe salli bannen ko fe ni e tara fere minke ube tara min sakana yirema ala bi garjage munna li annahu qala wabtaghu min fadlillah parce ala ko yala ka fasamantani ni wajkurullaha kaseera la'allakum tuflihun ay ala kosuma kosobe wona ke sababu ye abe minni ala fe ano soro abe sira minni ala naw kisama wa fi haja isharatu ila annahu la qutbata bara salati al-jumu'ati wuri semin ko kore ya benina ko kutuba werete juma salli ko fede ni ala ko fa ija qudiyati salatu fantasuru fil ardi isara ni koriya benina ko juma ko fe kutuba werete li anna allah parce que ala qala fa ija qudiyati salatu fantasiru fil ardi ala ko ni salli banna ay chari dugu koloka falaysa ba'daha qutubatu wala kalamu wala mawjatu aw juma salli le ko fe kutubate كما ورته واجل ورته تكفي الموائج التي في الخطبة التي قبل الصلاة خطبة من كيرا سليني وسابو أولا سننك جمع سلي خطبة من فلا من كلنا وسابو أولا والتي كانت مسروعة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن خطبة من كيرا سريعي تشيرين كتللا ووسرا ولهذا نند قصو قال إمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل قال كنما إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له أحمد بن حنبل ko juma sallilen ko fe ko ni mugominye kuma ta ko abe kuma ko kana lamme illa yakuna kitaban min as-sultan fonna yasru mugomin be letri do de kala letri min bora masakefe na yasru letri do de bora masakefe aya di doma ko juma ko fe nin kala jama be ka me ibo lamme لأن كتابات الموجهة من السلطان لا بد أن تسمعها الرئية parce que lettre munum bora masake fe la بد fo ewa masake kamara bagaw akamara few ako lamede lettre munum be bon masake fe la بد fo masake kamara few ako lamede لأن السلطان له حق على الرئية يوجهها parce que masake hakeba bolo aka kam marafeum bilasira hakebe masake bolo aka kam marafeum bilasira ويدلها على الخير hakebe masake bolo aka kam marafeum bilakata hera koma amma غير ذلك من النسائه min otanaye ni kunanjian munu nyu otanaye masake ta tanaye fa innal kutubatayn kifayatan فإن في الكتبتين كفاية كتب فلان من بكرة سليني وسابولا نما ساكم ونكا كما ونكا نعمر كونته
ni ewa konnanja kuma ko fowde be fo koto ewa juma ko fe kutuba fula mimbo ola o wasara wa ghayrul hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanda be kaso hera ma kanda min kausani kanda be ciden ka kanda sirade do alaka tamna kisibaka wala mu yakunu yaqtubu ba'da salat ciden tunte kuma juma salli ko fe ate kutuba kala wala mu yarwa anhu zalika fi hadisi sai walad da'if o mamma fulaka bo ciden bolo hadisa sahalena o ma fulaka bo ciden bolo hadisa da'ifula ka fo juma ko fe ciden be damana kutuba de kala ube be damana kuma de ke ko masabati donc lambani mo an ka misiru falente nin fanala misiru do be alla da de be kuma kala do de be juma fo ale kam mikro minade har ni kutuba kala min nana ano togofo ano jamu fo wona tanu o be juma do la de o ba fo ko sunna misiru fana bon ni ko ikbe kuma ni sila ni sunna mo munum be ebe dina kalama ebe don ko ka kuma kalama ni ko ka kuma nimbela misiru kono bu ke fitina mo ni kele tegelay ani ko ka mise nimbe kele be sunna misiru kono misiru munum bu dambe kata sunna ma o da to sheikh arabin madigali ko ako sunna mo nyuma ka ko hamiye o ka sunna misiru jo ka di sunna karamo made ako sinu misiri jama misiri munun fule ninye ako sunna mo ni karamo be degum mumbuka ukono ani tora mumbuka ukono ko ala de ba dando ko sunna mo hata gilembe ko nyugonde me sunna misiru ka jo sunna mo be lafiya misiri munun kono ku ta foni lafiya ku ta ke lafiya la sino ko gele ya buka misiru kono de Cheikh Arabi Mudghadi abe ko me kasoru ni sugutu luka jamana laire mi abe ko ma banka jamana udela har misiri munun be joni sunna to bi ni mugo be dina kalama e hammi be sunna la ni bo misiri kono ko e kam mugo de tile ka kuma de gum min buka u kono ala yere de ba dando donc juma ko fi adantegali chama de lawtala de atunte sarafu ka misiri kono e karasa ko anga dowka yede karasa ninna tide ko kadu misiri kesi kono de almami nye kutuba kalanye de karasa de do atanunina ma jamulina fiu balmo nonun te salafu ka misira tunta kono ahmar buni hambali ko nyogona ko ni mugo minya damina ko ikana lamme no seminu fule ko defo ahmar buni hambali ako juma ko fe ni mugo ko abe kuma ka dantigali ke kana lamme sunna wutte salafu katabula tu kono juma dantigali misiru kera sugu yere sisa alaka hakimanda mambali mo yujadu ba'du an-nas yattaqiduha sunnatan ratibata don semino ko mo do be soro ko uyenninke komi sunna sabatilendu bolo juma ko fe kullama intahati salatu al-jumu'ati qama yatakallam ko wakati ni juma salli banna dongodo juma ni juma salli bana be wuli ka kuma fatakunu li jumu'atun fiha kam khutbata ko ola khutba joli kera juma la sisa salasu khutabi min ayni haja ako ola khutba sabade fule ka ke juma la akon ni mborami o borami khutba kala ne khutba fula kala salli ko fe e fana mikrota ka khutba kala kutuba korite fe ngore yo kamugo kuma nyugonya mun kuma sugu la se bakan ko ale fana ba yere ke wajuli kala de afana bi wajuli do de damina mene udo seminu ko kutuba sabade fule ni nyajumana ako min ayni haja ako ni mborami amma law tara amru la budda minhu aw jaa kitabu min as-sultan ako min ni kodo de tunna fonna tenya o ka fo mogo ye salli ko fe ube ni letiri do de bora masake fe aw min naibi sultani ube masake nona bila min ahadi al-ujara'i aw ghayrihim ko min ministru do letiri do de bora ministri do fe ube luna nyogona masake kam mogo la mimman lana an natakallama mimman
لنا أن نتكلم كبوم مغفي مغمي نا دغراني أنك كما فهاج النام أكون نئه يغرى ولا الناس ويسمعون دونك كما سكو لتر سكو إبا كلام مغوبا لمي نم مساكي دي لتري دو ناتي ko akakala juma kofe jama kunka ube masake kan nona bilado komi ministru ube gouverneur do ulu de yelletiri do nati kadi almami uma ube mogo do ma ko juma kofe akakala mogo ka lamme ambe nunu lamme parce que kuma dagara nunu nye ulu ye marabagaw de uba fe ka wa yukam marabagaw bila sira nunu ta o letiri be kala ube nu ye mogo mi nyamara ko ka letiri kala ibe letiri kala ambe elame men balmo na borawla addantigale chama juma ko fa fule kado ya lesirita la de juma wa qawluhu tabaraka wa taala ni Allah ya fo masami na hera kacha akorta lendo la'allakum tuflihun la'allahuna litalil la'alla ya akoro de litalil mana li ajali walaysati litaraji la'alla korote mana amba jigi ube adola ayi la'alla be qur'ana la na borala de fe kana fo adola de ube kana fo ambe ajigi ayi وكل ما جاءت لعل في كتاب الله فهي للتعليل أين يرفعه لعل نانا لك كتاب الله فهي للتعليل معنى لأجل لأن الرجاء إنما يكون من شأن من يتأثر عليه الأمر parce que amba jigil adola amba jigil nimbeke obeke mogo de ka kibarela mogo minna be dese koula nalate dese kola وما رب وجل من الله مسامين كبكرو تعالى فكل شيء يشير عليه كم بكنه على بلو فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل نيل لعل من القرآن كونو أقول للتعليل يمين لأجل مثل كتب مثاليا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما أصبح ذلك نوننا نغنى من في القرآن كنو لعلكم تتقون قرمون يعني لأجل أن تتقوا معنى على يسم بلا أوكا أنا كسببه أنا سر لني مامي ala yesun ka wajibe wala sa ana siralanye li ajali an tattaqu la'allakum tuflihuna yani li ajali an tuflihu donc la'allakum tuflihu fana koroye muneya wala sa ana gagné abe mi soro ala be nyine ala fa ana soro abe sira minye ana kisama arjaqna Allah wa iyyakum li falaha wa salaha wa li silaha wa li hidayata ala kaungar jage neni au ala kaungar jage falahala ala kaungar jage nyumaya ala kaungar jage nyali lanka mugunye ala kaungar jage kandala nesalullaha an yahdiyana ambe ala delala kankanda wa an yahdiya lana ani akakandali kanye wa an yahdiya bina ani akamugo kandanan sababuye innahu ala kulli shay'in qadir ala besefembela tambihu أكو حكي جيدو أنبه على أن التحريم البي بعد النداء للجمعة الثاني كو أبي حكي جيك كافو سني فير حرام يلم فلان نيجي جمعة وللي فلان كوفي آمون غربالي ده حتى أودو الأراكي هاري مين يجسي كلا جسي هاري جسي جمع وللي فلان كوفي كان جسي فير مهما التي تؤرد للبيع أحيانا حول المساجد فلا يجوز بيعها هر جسي منو نو فير مسيري كرفه جمع دو جسي فير لا منو بيو جسي فير مسيري كرفه لا ولا أني مسيري داولا ni juma koni weleli fulala kera har o gese
atebbe ika fere mugoma wala shirauha atebbe ika samugobolo wallahu alam. Donc juma welile fulanna kuni na kera fere sanni fere bede ya haramu har gese kana fere mugoma kana gese kana samugobolo. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أبي هريرة ملك جكبوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدن أقول لك تنونا كسباك خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وتشيدن كدون ودون نتيلة بورا ودونا كجمع دون دكوسنا به فيه خلق آدم وآدم الدار جمع دون وفيه أدخل الجنة آدم ألا يالدو أرجنة كنو جمع دون وفيه أخرج منها جمع دون ألا آدم بو أرجنة كانت جمع كنو أرواه مسلم أصره قال لحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. إمامنا النووي حافظ يافو كتابه كنو رياض الصالحين باب فضل الجمعة وما يتعلق بها جمعة فسمنتياني كومون بدرالا أيافو كنو فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أي حديث من أبي هريرة بلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنمالك التنون كسباك قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع. وتشيدنكو دون لا تلي بورا دون دولار تلي بدون دون تلي ببو على دون من كوساني أوبيه ويجمع دون ده ولو سمينو يافو أيلا نيني دو فاني سرحو كنو يكا بانغاني أكوني يرو لا تشيد لا نيني بي دوغوكون دون كنو دون دون تلي ببو كنو دوغوكون دون كنو جمع دون ده كوسانا بي. وإنما قلنا هاجا أكو أولو ينفم كما لأن يتعارض ما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم رفتا كن نفورا كفرك منا كدوم من نتيلة بودونغو دولا جمع دون دي كوسانا بي أنكم بي دوغوكون دون دلا منا حديثا دو كنا بلا من يغنى أمبولو حديثا من نتيلة كدوم tile be bo dongo dona ko arafa donde kawsana be pour ko hadisa de faranyon kadesa fa inna yawm arafata afdal bi itibari li ami mana sandonga sanka dona dongo do san kono sanka dona tile be bo dongo do kono sanka dona arafa donde kawsana be wa haja afdal bi itibari al usbu'i awa juma fana dogo kun fana donna don min kausana beye waye juma donya fihi khuliqa adam dara juma donde wa adam huwa abul basar adam ay hadama don faade khalaqahu allah azza wa jalla bi yadihi khalaqahu min turab alay adam dani abolode aye adaka bo bogode la summa qala law kun fayakun ako akati hadama denya kera hadama denye خلقه يوم الجمعة على آدم دا جمعة دونده وفيه أدخل الجنة وهي جنة الماوى أو أي آدم لا دو أرجنة كنو جمعة دونده شيغي أرجنة كان سو ما أرجنة دوم بتا شيغ أرجنة من كنو التي ياوي إليه البصر هذا ما دوم بتا فرنيون كأرجنة من كنو أدخله الله الجنة هو وزوجه علي آدم أنا فرمسو هواو أيود أرجنة كنو وقال لك ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة لك آدم إني فرمسو أيسي أرجنة كنو فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة
فتكون من الجالمين أو أرجعنا يرو كدو فلاي أي دموني كأكونو مي الله يريدو يرو لا أرجعنا كنا كوني يري من فلاي أكنا جرني نادي na fula gerena ni na yen nindu afula beke yere kunto nyo bagay fajina Allah lahuma an ya'kula min jami asijari li jannati mimma sa wo ala ye jendu fulama ko arjanna iride kadu fulaye ko arjanna iri min kadu ye uka beddu wa nahahuma an sajarati muayyanati ikhtibaran wa ibtila me ala ye irido kere arjanna kono ayu fula bali ko ukana o yiridu ka ko mal la jarabi ani balaw la jarabiliye fa waswas lahuma shaytan aw shaytanu yu fula waswasu fa dallahuma bi ghurur ayu bilakata irin duni ma kumarasa wa qasama lahuma akalina ufulaye an yakula min hajihi sajarati ko fulakani iridu wa annahu bijalika yahsulu lahum alqulud walmulku alladhi la yabla ko fula ko alayu baliri min nade kunu yadu ko fula be dume arjanna kono ku be marasoro maraminte korofana wama jala bihima shaytani mawli ni ufulaye hatta akala min as-sajarati wa adama ni hawa ufulaye irindu wa kana Allah ta'ala qad wada ala awratihima haybatan wa yasru min yebonyani karama ala yoda ufulaka lawra fulainka falamma akala min as-sajarati badati lahumma sawatuhuma metumami ufulairi indu doron ufulaka lawra bora kenema wasara kullu insani yanzuru ila awratihi adam yanzuru ila awrati hawa wa hawa tanzuru ila awratihi ufulakera sangu nyabe nyogo lawrala adama nyabe hawa lawrala hawa fana kan nyabe adama lawrala in kasafa ufulaka lawra bora kenema liannahuma hataka hurmatallahi azza wa jalla bi aklihima min as-sajrati pasgulu fana fula uye alaka haramu kodo uyoke yak alaka haramu kodo ya alaka horma do cinya kalaka haramu kodo ke wa qala Allah ta'ala zalika alako ulam masamin korta leno wa sa adamu rabbahu faghawa alako adama ya tigi ala soso afilila lamma akala minha amarahuma Allah azza wa jalla an yahbita ila al-ard tumami adama ne hawa fula yirindu alako fulaka jigi kana dugu koloma akhrajahuma min al-jannati fahabata ila al-ard ala yufula bwari janna kono ujigna kana dugu koloka wa haja min hikmatillahi azza wa jalla ninya alaka hikmana ka kodon dode li'annahu lawla zalika ma ujidat hadhihi al-basariyatu wa hadhihi al-khaliqatu wa hasala haja al-imtihanu parce que ninni fana tunte ni adama ne hawa to madigi dugu koloka ni hadama de munu fule dugu koloka wote soro dugu koloka ni ndamfe wote soro dugu koloka ni la jarabi minni ala baake mu'minu ni feuna o la jarabu wote soro dugu koloka walakin Allah ta'ala bi hikmatihi qaddara li kulli shay sababa mini alaka kodon sababula alaka kodon sababuye koko be alaye sababu dore latigala fanzuru kayfa najara min al-jannati al-aliyati ila al-ard al-habitati bi mashiyati wahidati lo semino ko e kala jedro chogodi adama ajigna kabo arjanna min be sanfe kana dugu kolom min be duguma ni Allah soso kelenya arjanna korotale adama bora ola kana nin dugu kolom majiginenka ni Allah soso kelende fama baluka bina nahanu aundu ihakilina yemunye aunka kola maashin kasiratu layla wan nahara ala soso chama sunitile nasallallahu an yu'amilana wa iyyakum bi afwihi ambe ala deli ako ani ala kambara nyugonya na kaya fay uma jalika nu'ammilu amalan
ما هو إلا تقييل في الواقع أو أوهام نؤمل أننا في الدرجات الأولياء أكو كفرنين بك أمبني على سوسو بلا أو باكي كان نتاو دون نتا منو تقييل فم منو بين يلنكو هذا مدينك أبيكم التقييل ده فم من بين يلنكو إني كرو أو أوهام أبيكم فم منو ما نبيكم نيبي سوغو فم منو نيتا جيغو بكي كفرني على سوسوكا أم بالله لو دو جيغا نيري لا هلا منو بكم شغو لا هلا جمع نؤمل أننا في الدرجات الأولية بس كأنكلين كلي أم باكي كان نتا كان يرجع تمنا قام بالدرجة كروتا